Di bawah cempaka yang ini bang. Ini untuk dim 20 nih bang. Yang dim 20 nih bang, tukang batu. Dimensi 20 nih bang. $400 net nih bang. 400 harga net ya bang. Tukang batu 400 harga net nih bang. Yang di medium bang. Ini kalau kita pakai ya bang. $300 belum bang. Medium nih bang. Lumonya full dia bang. Full lumut nih bang. Tukang batu 400 boleh nih bang. Mau nih bang, tukang batu 400 boleh itu bang. $300 belum bang. Abang mau ya harga 300 satuan bang. Nih bang. Ya harga 300 satuan ya bang. Untuk yang mau dipilih nih bang. 300 satuan ya bang. Tukang batu. Yang harga 300 satuan nih bang. Yang mau dipilih bang. Ada nih bang, tukang batu yang mau dipilih bang. $300 satuan ya bang. Oke bang, siap bang. Yang tadi emang 400 harga net nih bang. Layak perak nih bang. Ganti perak lebih bagus dia bang. Yang mau spill nih bang, ada lagi bang enggak bang? Masih ada bang enggak bang? Seratus satuan yang bahannya bio nih bang. 100 satuan yang bahannya bio dia bang. Yang mau dipilih nih bang. Yang harga 100 satuan ya bang. Ada nih bang yang mau dipilih bang. 100 satuan yang bahannya bio nih bang. Enam yang kelima bang Lubis. 6 yang kelima. Ini untuk harga 1.300.000 dia bang. Bang Lubis 1.300.000 nih bang. Mau nih bang, untuk bang Lubis 1.300.000 bang. Gimana itu bang? Itu bang Lubis yang harga